je zdaj? Mar je odkril nebesa. Ja, dobro. Le kako ima eno ono na tački gor zaheftano. Kaj pa, kaj vzor dobo to ti frflec, pa ni mogel vun dobiti kaj več? Le kako je res malo. Reče, mogo večji od njega skoraj. Robi tako ti rečem. To te frflece moraš dati v kovinsko škatlo. Ga češ vsaki 2 uri pucati. Pihni mu. Prega pihni mu. Zanehal. Yeah, right.